хамгийн дээд нэгэн үндэстнүүдэд өвийг нь нөгөх үед хүний хөвгүүдийг хуваах үед тэрээр Израилийн хөвгүүдийн тоогоор ард түмнүүдийн хэл хязгаарыг тогтоожээ. Эзний хувь нь өөрийнх нь ард түмэн Яаков бол түүний сонгож авсан өв. 야곱은 그 택하신 기업이로다 그러잖아요. Яаков бол түүний сонгож авсан өв гэж байна. 이 선택은 이스라엘 백성이 잘나서 하나님이 선택하신 게 아니라는 겁니다. Тэгэхээр бурхан Израилийг сонгосон нь тэд сайн байсан болохоор сонгосон юм биш. 그들이 하나님의 말씀을 잘 들어서 선택하신 것이 아니라는 거예요. Тэд бурханы үгэнд их сайн ордог байсан болохоор тэднийг сонгосон юм биш. 그러면요. Тэгвэл 사랑하셨기 때문이라는 겁니다. хайрлсан болохоор л бурхан сонгосон. 사랑하셨기 때문에. хайрлсан болохоор. 신명기 4장 보시겠습니다. Тэд хоёул 4장 37절입니다. 4:37 여호와께서 내 열조를 사랑하신 고로 그 후손 너희를 택하시고 그랬습니다. 37 дээр тэр эцэг өвгдийг чинь хайрлаж тэдний дараах үр удмыг нь сонгосон. 네, 사랑하셨기 때문에 택했다라고 말씀하잖아요. Бурхан тэднийг хайрладаг байсан болохоор л сонгосон гэж хэлж байгаа юм. 나를 하나님의 자녀로 택해 주셨습니다. Намайг бурхан өөрийн хүүхдээр сонгосон. 왜 택하셨습니까? Яагаад сонгосон бэ? 내가 하나님을 사랑해서? Би бурханыг хайрлж исэн болохоор 아닙니다. үгүй ээ. 하나님이 나를 사랑하셔서. Бурхан өөрөө намайг хайрлсан да. 하나님이 나를 사랑하셔서. Бурхан өөрөө намайг хайрлсан да. 하나님은 그만큼 나를 사랑하셨다라는 거예요. Бурхан тэгтлээ их намайг хайрладаг гэсэн үг. 독생자 예수 그리스도를 내어줄 만큼 사랑하셨다라는 거예요. Бурхан өөртөө байсан цор ганц хүү болох Есүсээ өгөх хэмжээнд биднийг хайрладаг. 자신의 그토록 귀한 독생자입니다. 독생자. өөрийнхөө тэгтлээ их хайрладаг байсан цор ганц хүүгээ өгтлөө. 그 독생자를 내어줄 만큼 나를 사랑하셨다라는 것 생각해 보셨습니까? Тэр бурхан өөртөө байсан цор ганц хүүгээ өгтлөө намайг хайрладаг байсныг бодож үзсэн. 하나님 앞에 하나밖에 없는 아들인 거예요. Бурханы өмнө бурханд ерөөсө ганцхан байгаа хүн. 그 아들과 나를 바꾸신 거예요. Тэр ганц байсан хүүгээрээ бурхан намайг сольж авсан бай. 하나님은 그만큼 나를 사랑하신 거예요. Бурхан тэгтлээ их намайг хайрладаг. 그 사랑을 생각하면요. Тэр хайрыг би бодвол 우리는 그 사랑의 손길에 붙잡히는 삶을 살아갈 수 있는 겁니다. бид тэр хайрын моторт нь хөтлөгдөж амьдарч чадна. 근데 내 속에서는요. Гэтэл миний 또 дотроос 악한 마귀가 дахиад нөгөө бузар муу диавол 내 마음을 찌릅니다. миний сэтгэлийг хатгадаг. 뭘 그만큼 사랑했어. Үгүй юу гэж тэгтлийг хайрлсан бэ? 말씀을 믿지 못하게 하고 주님의 사랑을 가볍게 여기도록 내 마음을 건드린다라는 거예요. Энэ диавол миний сэтгэлийг оролдож миний сэтгэлд энэ үгэнд итгэхгүй байх сэтгэлийг тэгээд бурхны хайранд хөнгөн хумгаа хандах тийм сэтгэлийг бий болгодог баг. 신명기 7장 8절에도 그렇게 얘기합니다. Тэгээд тойл 7-гийн 8 дээр хүртэл хэлсэн баг. 여호와께서 다만 너희를 사랑하심을 인하여 Харин эзэн та нарыг хайрлсан учраас 여호와께서 우리를 사랑하셨다. эзэн биднийг хайрлсан. 신명기 23장 5절에도요. Тэгээд тойл 내 23 하나님 여호와께서 너를 사랑하심으로 그러잖아요. 23-ийн 5 дээр эзэн бурхан чинь хайрлсан да гэж байгаа. 건지신 것도 사랑이고 Аварч өгсөн нь ч хайрлсан да. 인도하시는 것도 사랑이고 Удирдаад явж байгаа нь ч 징계하시는 хайрлсан 것도 да. 사랑이고 Тахилгажуулж байгаа нь ч хайрлсан 나를 да. 긍휼히 여기시는 것도 사랑인 거예요. Намайг өрөвдөж өршөөж байгаа нь ч хайрлсан да. 현재 내가 이 말씀을 들은 것도 또 듣고 구원받은 것도 다 놀라운 하나님의 사랑이고 은혜라는 겁니다. Одоо цагт би энэ бурхны үгийг сонсон нь энэ үгийг сонсоод аврагдсан байгаа нь ч яг үнэндээ бурхны намайг хайрлаж байгаа хайрын улмаас л болсон зүйл. 그렇기 때문에 우리는 하나님 앞에 이렇게 고백할 수밖에 없는 거예요. Тиймээс бид бурханд ингэж өчгөөсөөр аргагүй. 시편 144편입니다. Дуулал 144 3절로 4절 3-4 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Аяа эзэн хүн гихч нь юу болоод та түүнийг мэддэг юм бэ? Хүний хүн гихч нь юу болоод та түүний тухай боддог юм бэ? Хүн амьсгалтай адил бөгөөд өдрүүд нь уйларч буй сүүдэр шиг билээ. 이게 우리의 간증이 되는 거죠. За энэ бидний гэрчлэл болдог баг. 여호와여, 사람이 무엇이간데 주께서 저를 알아주시며. Аяа эзэн хүн гихч нь юу болоод та түүнийг мэддэг юм бэ? 내가 무엇이간데? Би юу болоод? 나는 죄인이었잖아요. Би гэмтэн байсан 죄인 шүү. 중에서도 큰 죄인이었잖아요. Нүгэлтнүүдийн эхнийхэн л байсан. 그런 죄인을 주께서 알아주셨습니다. Гэтэл ийм байсан гэмтнийг бурхан 그래서 구원해 주신 거잖아요. хүлээж авсан, аварч өгсөн байна. 그죠? Тийм ээ? 얼마나 감사합니까? Ямар их талархах зүйл вэ? 감사가 내 마음속에 절로 흐를 수밖에 없는 거잖아요. Талархал миний сэтгэлээс урсаад гарахаас өөр аргагүй. 내 인생이 무엇이간데 주께서 저를 생각하시나요? Хүний хүүгийнх чинь юу болоод та түүний тухай боддог юм бэ? 구원해 주신 것도 고마운데 Авраад өгсөн байгаад нь хүртэл талархаж байхад 내 인생 가운데 내 갈 길도 하나님이 알아주시잖아요. миний энэ миний амьдралын замдч бурхан бас хамт байж 그리고 байна. 나를 인도해 주시잖아요. Энэ амьдралын замд намайг удирдах өгч байна. 힘들 때에도
Хэцүү үед, 내가 고통스러울 때도 зовлон шаналлалтай үед ч 주님이 나를 위로해 주시잖아요. эзэн миний тайтгарал болж өгж байна. 하나님의 손길을 느끼십니까? Бурхны мотрыг та мэдэрж байна уу? 정말 내가 말씀을 볼 때 하나님이 나를 쓰담쓰담 해주는 거예요. Үнэхээр би энэ үгийг уншиж байх үед, үгийг бодож байх үед Бурхан намайг илж байгаа юм. 말씀을 읽다 보면요. Би энэ үгийг уншаа суулаа. 하나님의 위로의 말씀이 얼마나 많습니까? Бурхны намайг тайтгаруулж хэлж байгаа үг ямар их байдаг вэ? 지금 이 말씀도 우리 위로의 말씀이잖아요. Одоо энэ үгч гэсэндээ Бурхан биднийг тайтгаруулж байгаа үг. 야, 내가 하나님 앞에 서 보니까 Бурхны өмнө зогссон чинь 내가 무엇이가 근데 주께서 나를 알아주시냐? би юу н юу болоод би хэн болоод Бурхан намайг таньж байгаа юм болоо. 주님은 나를 알아주고 계시는 거예요. Эзэн намайг ойлгож өгж байна. 나의 모든 것을 아시고 인도해주고 계시는 거예요. Намайг Бурхан тэр чигт нь үнэн зөвөр маань мэдэж байгаа, удирдах өгж байна. 얼마나 큰 위로가 됩니까? Ямар том тайтгарал болох вэ? 하나님이 나를 알아주시는구나. Бурхан намайг ойлгож байна. 그리고 내 길을 하나님이 인도해 주시는구나. Тэгээд энэ замаар Бурхан намайг удирдах байгаа. 욥의 인생을 하나님이 이끌어 가셨던 것처럼 Йовын амьдралыг Бурхан удирдсан шиг 내 인생도 주님이 이끌어 가시는구나. миний амьдралыг ч Бурхан удирдах байгаа юм байна. 그러니까 어떤 환란 속에 있어도 Тийм болохоор би ямар ч зовлонд орсон, 어떤 어려움 가운데 처했다 할지라도 ямар ч хүнд бэрх асуудалд унсан 우리가 말씀을 붙잡으면 бид энэ үгийг л зуурах юм бол 말씀이 우리에게 위로가 되고 үг өөрт маань тайтгарал 말씀이 болж, 우리에게 희망이 되고 үг надад урам зориг болж, 말씀이 우리의 비전이 되고 үг бидний алсын хараа болж, 말씀이 나의 갈 바를 가르쳐 보여주시는 겁니다. үг миний явах замыг харуулдаг. 로마서 5장입니다. Ром 5 5장 8절 함께 읽겠습니다. 8-ыг хамт уншийе. Гэтэл биднийг нүгэлтнүүд байхад Христ бидний төлөө өгснээр биднийг хайрлах хайраа Бурхан харуулсан билээ. 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 어디서 확증하셨다라는 거예요? Бурхан биднийг хайрлах хайраа хаана яаж харуулсан гэж байна? 십자가에서 확증해 주셨다라는 거예요. Загалмай дээр үхэж өгснөөрөө харуулсан баг. 정말 나를 얼만큼 사랑하시는지 Үнэхээр биднийг өөрийг маань Бурхан ямар их хайрладаг вэ гэдгээ 하나님은 우리에게 분명히 보여주셨어요. Бурхан өөрөө баталж харуулсан байна. 자신의 마음을 활짝 열고 우리한테 낱낱이 보여주셨어요. Өөрийнхөө сэтгэлийг Бурхан уудалж нээж бидэнд харуулж байгаа хань. 십자가에서 두 팔 벌렸습니다. Загалмай дээр хоёр гараа дэлгэсэн. 십자가에서 자기의 모든 몸이 벌거 벗겨졌었어요. Загалмай дээр байхдаа өөрийн биеийг нүцгэлүүлсэн. 자신의 육신의 모든 것도 보여주셨어요. Өөрийнхөө махан биеийг хүртэл тэр чигт нь үзүүлсэн. 십자가에 못이 박혔습니다. Загалмай дээр хатагдсан 피가 철철 흐릅니다. цусан тусалж байна. 창에 찔리셨습니다. Жадаар хатуулсан. 모든 물과 피가 다 쏟아지셨습니다. Биед нь байсан бүх цус ус гарсан. 그런 가운데서도 자기 속에 있는 마음을 우리한테 토하시잖아요. Ийм байдал дундаасаа өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг бидэнд илчилж байгаа. 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. Тэдний нүглийг тэдэнд бүү тохооч. 자기를 십자가에 못 박는 사람까지도요. Өөрийг нь загалмай дээр хадж байгаа хүмүүсийн төлөө, 자기를 저주하는 사람들에게까지도요. өөрийг нь харааж доромжилж байгаа хүмүүсийн төлөө хүртэл 하나님은 그 사랑을 보여주신 거예요. Бурхан хайраар харуулсан шүү дээ. 우리는 그 사랑을 보고 있잖아요. Бид тийм хайрыг харж байгаа хүмүүс. 우리는 그 사랑을 보고 있는 시대에 살고 있는 겁니다. Бид тэр хайрыг нь үзэж харж байгаа цаг үед амьдарч байгаа хүмүүс. 예수님이 이 세상에 오셔서 하신 일은 다 이루어지신 일이잖아요. Есүс энэ дэлхий дээр ирээд гүйцэлсэн ажлыг нь бид харж байгаа. 이루어질 것이 아니에요. Цаашдаа гүйцэлдэх ажил биш. 이루어진 것을 우리는 보고 믿는 사람들이니까 얼마나 완전합니까? Хэдийнэ Бурхны гүйцээгээд өгсөн зүйлийг бид хараад түүнд итгээд амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд эн чинь ямар аюулгүй зүйл болж байна. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 Бурхан биднийг хэр хайрладгийг 우리는 보고 있는 시대에 살고 있는 겁니다. бид өөрсдийн нүдээр харж амьдарч байгаа цаг үеийн хүмүүс. 십자가에서 그 사랑을 확증시켜 주셨어요. Загалмай дээр Бурхан биднийг хайрлах хайраа. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요. Бид Бурхныг хайрлсан юм биш ээ. 오직 하나님이 우리를 사랑하사. Харин Бурхан биднийг хайрлсан даа гэж байгаа. 오직 하나님이 우리를 사랑하셔서 그 일을 이루신 거예요. Зөвхөн Бурхан л биднийг хайрлсан даа энэ ажлыг гүйцээсэн. 그 십자가 안에 하나님의 그 놀라운 사랑이 숨겨져 있는 거잖아요. Тэр загалмайд Бурхны гайхалтай хайр шингэсэн байна. 정말 그 사랑을 묵상하면 묵상할수록 Үнэхээр би энэ Бурхны хайрын талаар бодож тунгаах тусам 그 사랑은 끝이 없는 겁니다. энэ хайранд эцэс төгсгөл байхгүй. 그 사랑은 너무나도 높고 그 사랑은 너무나도 깊은 겁니다. Энэ хайр бол дээдийн дээд хайр, гүнзгий хайр. 그 사랑은 너무나도 넓은 사랑인 겁니다. Тэр хайр маш өргөн уудам хайр. 한번 생각해 보세요. Бодоод үзээрэй. 그래서 십자가의 사랑을 이렇게 얘기하잖아요. Тиймээс загалмай хайрыг ингэж илэрхийлдэг. 위로 끝이 없고 Дээшээгээ төгсгөл баг. 아래에 그 깊이 끝이 없고 Доошоогоо гүнэнж төгсгөлгүй. 양 넓이에 끝이 없다. Хоёр тийшээгээч эц төгсгөл байхгүй. 그게 십자가의 사랑인 거예요. Тэр бол загалмайн хайр. 그 사랑을 우리는 가진 사랑입니다.
Тийм л хайрыг бид авсан хүмүүс. 이스라엘 백성들은 그 사랑을 주실 것을 믿었던 거잖아요. Израилийн ард түмэн бурхан ийм хайрыг өгнө гэдэгт нь л итгэж исэн. 우리는요. Харин бид 주신 것을 믿는 사람들. ийм хайрыг өгсөн гэдэгт нь итгэдэг хүмүүс. 그리고 하나님은 끝까지 또 우리를 인도하는 사랑을 나타내고 계시는 겁니다. Тэгээд бурхан бас биднийг эцэс хүртэл маань удирдах байгаа хайраа харуулж байгаа нэг. 신명기 32장 돌아가겠습니다. Энд тойл 32 руу буцъя. 10절 함께 읽겠습니다. 10-ыг хамт уншийе. Эзэн түүнийг эзгүй зэлүүд араатан архирах цөлөөс олжээ. Тэр түүнийг эргэн тойрч хайрлан халахалж нүднийхээ цэцгийн мэт хамгаалсан. 네, 우리를 구원해 주시고 끝나는 것이 아닙니다. Бурхан биднийг авраад хайчаагүй. 우리를 택하시고 끝나는 것이 아니라 Бурхан биднийг сонгочоод хайчаагүй. 우리에게 필요한 모든 것을 채워 주시는 사랑을 나타내고 계시는 겁니다. Бидэнд хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа бүхнийг бас өгдөг тийм хайрыг үзүүлдэг нэгэн бахан. 우리는 삶 가운데서 이 사랑을 체험하고 살아가야 되는 겁니다. Бид энэ өдөр тутмынхаа амьдралд энэ хайрыг нь бас мэдэрч туршиж амьдрах хэрэгтэй. 하나님이 나를 지켜 주시는 사랑. Бурхан намайг хамгаалж байгаа хайрыг нь 그걸 느끼셔야 되는 거예요. түүнийг мэдэрдэг байх хэрэгтэй. 하나님은 나의 필요한 걸 채워 주시고 나를 지켜 주신다고 말씀하잖아요. Бурхан надад хэрэгтэй байгаа бүхнийг өгч намайг хамгаална гэж амласан. 여기서 이야기하는 항무지는 애굽을 이야기하는 겁니다. Энд гарч байгаа эзгүй зэлүүд гэдэг нь Египтийг хэлж байгаа. 그리고 광야는요. Тэгээд цөл гэж байгаа нь 이스라엘 40년 광야 생활을 이야기하는 겁니다. Израилийн 40 жилийн цөлийн амьдралыг нь хэлж байгаа. 근데 항무지와 광야는 모든 비유로 이스라엘이 처해 있는 절박한 상황을 이야기하고 있습니다. Энэ эзгүй зэлүүд болон цөл газраар Израилийн ард түмэнд тулгараад байгаа хүн тэцүү нөхцөл байдлыг нь илэрхийлж байгаа. 이와 같이 하나님도 우리의 은혜 없는 세상에 살고 있는 우리에게 광야 같은 이 가운데 하나님께서 역사하신다는 거예요. Яг л үүнтэй адилхан ямар ч нэгүсэл байхгүй эзгүй зэлүүд мэт ийм ертөнцийн амьдарч байгаа бидэнд ч бурхан бас хамт байж тусална гэдгийг хэлж байгаа. 하나님의 은혜와 사랑으로 이 광야 같은 곳을 인도해 주신다라는 거예요. Бурхан өөрийн нэгүсэл болон хайраараа энэ эзгүй зэлүүд мэт газар амьдарч байгаа биднийг удирдна гэж байгаа. 이 세상에서 애굽 같은 데서 지켜 주셨던 것처럼 우리를 지켜 주신다라는 거예요. Египтээс бурхан биднийг яаж хамгаалж удирдсан шиг энэ дэлхийн ертөнцөөс ч биднийг ингэж хамгаалж удирдна гэж байгаа. 그렇기 때문에 두려워하지 말라는 겁니다. Тийм болохоор битгий гэж байгаа. 세상에 두려워 떨지 말라는 거예요. Энэ дэлхийн ертөнцөөс бүү 세상에 지지 말라는 겁니다. энэ дэлхийн ертөнцөд бүү ялаг 너희는 담대하라. зоригтой бай. 내가 세상을 이겼노라고 예수님은 말씀하시잖아요. Би ертөнцийг ялсан гэж Есүс хэлсэн. 예수님이 십자가에서 이 세상을 이기셨습니다. Есүс загалмай дээр энэ ертөнцийг ялсан. 마귀는 이스라엘 백성을 통해서 예수님을 십자가에 못 박도록 그 모든 걸 시켰습니다. Диавол Израилийн ард түмнээр дамжуулан Есүсийг загалмай дээр цовдлсон. 그래서 이제 예수님은 사라졌다. Тэгээд Есүс одоо алга боллоо. 이제 하나님의 말씀은 중지됐다. Одоо бурхны үг ингээд тасарлаа. 그래서 마귀가 이겼다라고 생각하는 그 순간 Ингээд диавол би яллаа гэж бодох энэ үед нь 예수님이 십자가에서 죽으시면서요. Есүс загалмай дээр үхэнгээ 예수님의 머리를 아니 마귀의 머리를 박살내 버렸잖아요. энэ диаволын толгойг бяцалсан. 예? 다 이루셨다고 말씀하셨죠. Бүгд гүйцэлдлээ гэж 그 хэлсэн. 말 한마디에 마귀는 완전히 패한 겁니다. Ингэж хэлсэн Есүсийн үгээр диавол сүрж байгаа. 십자가에서 예수님은 승리하신 거예요. Загалмай дээр Есүс ялалт байгуулсан. 그래서 마귀의 자녀에서 우리를 하나님의 자녀로 구원해 내실 수 있었던 겁니다. Ингээд диаволын хүүхдээс бурхны хүүхэд болгож биднийг аварч өгсөн. 완전한 승리인 거예요. Энэ бол бүрэн төгс ялалт. 그렇기 때문에 우리도 세상을 이기는 삶을 살아갈 수 있는 겁니다. Тиймээс бид ч гэсэндээ энэ ертөнцийг ялж амьдрч чадна. 내 능력이 아니라 Би өөрийнхөө хүчээр биш, 하나님의 능력. бурхны хүч чадлаар 주님 안에서 эзэн 나는 дотор 세상을 이기는 삶을 살 수 있다라는 거예요. би энэ ертөнцийг ялдаг амьдралаар амьдрч чадна. 그 능력을 하나님은 주신 거예요. 우리. Тийм хүч чадлыг бурхан бидэнд өгчихсөн. 주셨어. Өгчихсөн. 그래서 여기서도 말씀하시는 거예요. Тиймээс энд ч хэлж байгаа. 이 광야 같은 세상에서 내가 너를 친히 지켜주시고 인도해 주신다라고 말씀하시는 거예요. Энэ цөл мэт энэ ертөнцөөс би чамайг удирдах, чамайг хамгаалж өгнө гэж байгаа. 이 세상 가운데 우리가 고통받을 때 힘들 때 하나님 앞에 기도해 보시라는 거예요. Энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа би үнэхээр зовлон шаналлалтай хэцүү байдалтай байгаа бол бурхан залбираа гэж байгаа. 하나님은 반드시 응답해 주신다는 거예요. Бурхан гарцаагүй тэр залбирлыг сонсож хариулна гэж. 우리 몸 중에 가장 연약한 곳이 어디입니까? Бидний биеийн хамгийн сул дорой хэсэг юу 이 вэ? 눈동자입니다. Энэ нүдний цэцгий. 예? 그래서 뭔가 티가 날라오면 눈은 금방 깜빡거리잖아요. Тиймээс ямар нэгэн юм хийсэл ирвэл шууд нүд анивчдаг байдаг. 가장 예민하게 반응하는 것이 눈이잖아요. Хамгийн эмзэг мэдрэмтгий зүйл бол энэ нүд. Тийм 그 ээ. 눈동자 지키듯이 하나님은 우리를 지키신다고 표현하고 있는 겁니다. Энэ нүд цэцгийгээ яаж хамгаалж байгаа шиг
Би чамайг хамгаална гэж Бурхан хэлж байгаа. 정말 부드럽고 섬세한 사랑으로 우리를 지켜주신다라는 거예요. Үнэхээр Бурхан тэр уян зөөлөн тодорхой нарийн тэр хайраараа биднийг удирдна гэж байгаа. 시편 32편 Дуулал 32 8절 함께 읽겠습니다. 32-ийн 8-ыг хамт уншийе. Би явах ёстой замд чинь чамд зааварлан зааж өгнө. нүдмэн чамайг ширтэн чамд зөвлөнө. 내가 너의 갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다 그러잖아요. Би явах ёстой замд чинь чамайг зааварлан зааж өгнө. нүдмэн чамайг ширтэн чамд зөвлөнө. 주목한다는 건 뭡니까? Ширтэн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 자세히 본다는 겁니다. 자세히. Бурхан маш нарийн сайн харж байх болно гэсэн. 대충 보는 게 아니라는 거예요. Бурханыг харсан болоод өнгөрөхгүй гэсэн үг. 자세히 보는 겁니다. 자세히. Бурхан хараа салгахгүй харна гэсэн үг. 참 우리에게도 이거 굉장히 중요합니다. Бидэнд энэ үг бас их чухал. 우리가 성경을 볼 때 Бид Библийг уншихдаа 어떻게 봐야 될까요? яаж унших ёстой вэ? 자세히 봐야 돼요. 자세히. Хараа салгалгүй нарийн 자세히. нарийн унших ёстой. 자기 생각대로 오는 것이 아니라 Өөрийн үзэл бодлоор дүгнж унших биш. 하나님의 뜻 가운데서 봐야 돼. 하나님 생각으로 봐야 돼요. Бурханы хүслээр, Бурханы үзэл бодлоор унших ёстой. 하나님의 생각이 어디 있는지를 찾아야 되는 거예요. Бурханы бодол санаа яг юу юм болоо гэдгийг 하나님의 бодож 뜻이 어디 унших. 있는지를 찾아야 되는 거예요. Эндээс Бурханы хүсэл яг аль нь юм болоо, юу юм болоо гэдгийг бодож тунгааж унших. 근데 자기 뜻을 이미 정해 놔놓고 하나님의 뜻을 자기한테 맞추려고 하니까 성경이 안 보이는 거예요. Гэтэл би өөрийнхөө үзэл бодлоор Бурханы үгийг дүгнж уншаал, Бурханы хүслийг өөрийнхөөгөө тааруулж уншаад байж болно. 그래서 성경이 잘못된 걸 찾으려고 하는 겁니다. 그래서 자기 뜻에 맞추려고 성경이 잘못된 것을 찾으려고 하는 거예요. Тэгээд өөрийнхөө хүсэлтэд тааруулах гэж энэ Библиэс буруу зүйлийг хайдаг байна. 왜? 자기 마음에 맞아야 되니까. Ягаад вэ? Өөрийнх нь сэтгэлд нийцэх ёстой. 아주 어리석은 사람인 거예요. Тэр бол маш муухай хүн. 하나님 말씀하시는 겁니다. Бурхан хэлсэн 주목하여 훈계하리로다. ширтэн чамд зөвлөн. 하나님 우리의 모든 걸 다 보시고 Бурхан бол бүхнийг мань харж байгаа. 반드시 그 사람에게 맞는 말씀으로 교훈해 주시겠다고 말씀하시잖아요. Бурхан гарцаагүй тухайн хүнд яг хэрэг болох хэрэгтэй үгийг нь зөвлөнө гэдгийг хэлж байгаа юм. 하나님께서 우리의 길을 인도하시고 사랑으로 지켜보면서 가르쳐 주신다라는 겁니다. Бурхан явах ёстой замаар минь намайг удирдах хайраараа сахин хамгаалж явдаг. 시편 48편 14절입니다. Дуулал 48-ийн 14, 48편 14절. 48-ийн 14. 이 하나님은 영영이 우리 하나님이시니 우리를 죽을 때까지 인도하시리로다. Учир нь энэ бурхан мөнхийн мөнхөд бидний бурхан өхөн өхтөл минь биднийг тэр хөтлөнө. 우리를 죽을 때까지 인도하신다는 거예요. 죽을 때까지. Өхөн өхтөл минь биднийг хөтлөнө гэж байна. 우리가 이 세상 사는 동안 Бид нар энэ дэлхийд амьдрах хугацаанд 단 한순간도 눈을 떼지 아니하시고 нэг хоромч бурхан нүд салгахгүй, 단 한순간도 우리를 포기하지 아니하시고 хормын зурч бурхан биднийг хаяхгүй. 끝까지 인도해 주시겠다고 약속하고 있잖아요. Эцэс хүртэл минь бурхан биднийг хөтлөнө гэж байгаа. 한 번도 떠나지 않고 지키신다라는 거예요. Огтхонч биднээс салахгүй биднийг удирдах хөтлөнө гэж байгаа юм. 하나님은 하실 수 있는 분이잖아요. Бурхан бол чадах нэгэн шүү дээ. 부모도 해줄 수 없는 일인 겁니다. Эцэгээ хүний ч хийж чадахгүй зүйл. 자식도 해줄 수 없는 일입니다. Үр хүүхдийн маань ч хийж өгч чадахгүй зүйл. 친구도 끝까지 나를 지켜줄 수 없습니다. Найз нөхөд маань ч намайг эцэс хүртэл минь 이 хамгаалж өгч 세상에 어느 чадахгүй. 누구도 나를 끝까지 지켜줄 자는 없다는 거예요. Энэ дэлхийн ертөнцийн хэн ч намайг эцэс хүртэл минь сахин хамгаалж чадахгүй. 저도 제 자식들한테 이렇게 얘기합니다. Би ч хүүхдүүдтэй тэгэж хэлдэг. 아버지 사랑합니다. 그럽니다. Аваа хайртай шүү гэж тэгдэг. 고맙죠. Баярлалаа. 아버지 있어 감사합니다. 고맙죠. Бидний аав байж өгсөнд баярлалаа. 아버지가 있어 гэдэг. 힘이 됩니다. Аав та байгаа болохоор их хүч болдог шүү л гэдэг. 고맙죠. Би баярлалдаг. 근데 저는 이렇게 얘기합니다. Гэхдээ би бас тэгэж хэлдэг. 그 말은 고마운데 Энэ үгэнд нь бол баярлж байна. 나를 의지하지 마라. Гэхдээ надад битгий найдаарай. 나는 떠난다. Би бол яваад өгнө. 하나님을 의지하는 법을 배워라. Бурханд найдаж сураарай. 하나님을 사랑하는 법을 배워라. Бурханд хайртай байж сураарай. 하나님은 끝까지 너를 사랑해 주시고 Бурхан бол эцсийн хүртэл чамайг 끝까지 너를 지켜주지만 эцсийн хүртэл өөрийг чинь хамгаалдаг. 나는 끝까지 너와 함께 할 수 없다. Харин би бол эцэс хүртэл чинь чамайг хамгаалж чадахгүй. 우리는 정말 하나님을 의지해야 되는 거예요. Бид үнэхээр Бурханд найдаж сурах хэрэгтэй. 정말 하나님을 사랑해야 되는 거예요. Бурхныг хайрлаж сурах хэрэгтэй. 정말 하나님이 있어 감사해야 되는 겁니다. Үнэхээр Бурхан минь байгаад талархах хэрэгтэй. 하나님이 나를 지켜주시고 나를 끝까지 보호해 주시고 눈동자처럼 지켜주시겠다라고 약속하고 있잖아요. Бурхан намайг сахин хамгаалдаг. Эцэс хүртэл минь Бурхан намайг хөтөлж нүднийхээ цэцгийн мэт намайг хайрладаг. 하나님은 영원하신 하나님이기 때문에 Бурхан бол мөнхийн мөнхөд Бурхан болох. 끝까지 우리를 인도하실 수 있는 분인 거예요.
төгсгөл хүртэл минь биднийг удирдах чадах нэгэн. 하나님은 변함이 없으신 분이기 때문에 Бурхан өөрчлөгдөшгүй нэгэн болохоор 영원히 우리의 삶의 인도자가 되실 수 있는 거예요. үрд мөнхөд миний амьдралын удирдагч болж өгч чадна. 그런데 사람은요, Гэтэл хүн 될 수 없는 겁니다. болж чадахгүй.